balikan ti babalasan na emana singpet pudno a mapagdalkan awan pagkunaam galad ken kadauyan keti sudat babalasan ka Ilocwan. Nuti usoda badudat pagat saka mahilig dapat tadyong kasta met Maria Clara tibuok da aging gat sikeda tigungunay dakas la reina iyari kuman itan babalasang a moderna makitam la tusoda at paparang tipu segda kasla kinurang titela isu anak basiti kawesda uso kuna dameten nge makurba amin na makakita kasona.